shwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina nyinyi konkana number 1 ekeriyo kujya ngo ushwe ko musheja okutina rahanga Natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda. Ituntu watugamba urungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranyebire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebereho burisande shahi naze kiro aha TV West Honga. kurungi twakutangirira eshaha neza gacencire kandi ntukwakira omakuru gitu agutwatebekanisa omwebazyogo Serena Nuwamanya ninyenda bininga kusyaho ebiro byokwezi bya 10 okwezi no kwa mukaga omwaka 2025 tuza kwakira mtu ya makuru kuturagaruce twije tugakusyeho ombwijire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending this. Gacencire kireki abebyo kwerinda babona embundu erimwe amasasa 32 yihange rya Kongo yashangwa om district ya Kasese. When we reached the scene, we really saw that this gun was just like 4 or 5 days in the ground where they hid it. Omushaho akwasirwe abukushangwa nembazi ya government omwirwariro rye omurika koba mbarara. Enyinjo muri yeji ni embazi erukutangira omushwija. President Yoweri Museveni no mukazi we bayahandikisa okutunga endangamuntu omulina Kasero Kampala. Omukozi wa BSU obuzibweho omutumbi bagunagire omukasasira ya Kelkombe erizoba yashabirwa. Indeed, we are no more than a parcel.
emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Hey, Roseform. I'm sending this. Amakuru ombwijire abibyo kwerinda omuchango cha Rwenzori Eastern District ya Kasese bazora embunde y'ekike cha AK47 hamwe n'amasasi 32 eyihange rya Democratic Republic of Congo kandi abantu batano abari kutekatekwaho bahereze kwatwa eji yashangwa omucharo echa Chanzi omurimpondwe Rubiruha Town Council District in Kasese. Okurejera hari tayo Ramadan or Division or Police Commander wa Bwera Division or District ya Kasese ya hamya makuru go kubona embundeji. This gun was recovered in the boundary of Mpondo Lubiriha Town Council and the Bwera Sub-County, but it was on the side of Mpondo Lubiriha, that is Charles Cell 1. The suspects, we have them, definitely, as we promised the monarchs when we were burying our chairperson, we promised them that we shall deliver justice. Taina jirangwa bakwasirwe nebija kutwarwa polisi ahibatwire babicire embundeji. This afternoon we talked to them. They had to lead us to where this gun was hidden. And when we reached the scene, we really saw that this gun was just like 4 or 5 days in the ground where they hid it. Polisi ne yongerejera ngo haho wesande mu mushwekeki bisire mu mwebembezi kandi obwe barukozese embundu. Coming to a week now, we had an incident in our area where our chairperson was shot in Ichowa. From that time, as a team of security of this area, UPDF police and intelligence arms, we started an operation. Okuchebera embundeji bashangirye ihanga rya Democratic Republic of Congo. We suspect that was used by armed robbers who killed one of our local leaders, one called Gerard Wambale. So as local leaders, we are very happy at the moment to see that the recovery of this gun has now created hope that peace and security is going to be sustained in this area. Abatura bashabwe kubaza habuzora misho kandi bakecengera umuntu wena obatarukumanya umushweka cyabo. I urge all community members that we should continue being vigilant, because where there is no peace, that means there is no development. And I request all community members that whenever you get any information, please liaise with the local leaders. Abakwasurwe obwahatu bakumirwa ha polisi ya Bwera obwo kuchondoza ku rugendo misho. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert, President Yoweri Museveni n'omukazi we kandi ori Minister w'ebyobwegyese Janet Kataha Museveni bayegeta abanyayuganda bandi okubasa kwehandikisa okugaruza busya endangamuntu zabo. President Museveni n'omukazi we Janet Museveni bayehandikisa omu ihangwe ry'eriizooba ahari State Lodge na Kasero. Ehuru y'okuhandika abanyayuganda kugarura busya endangamuntu zabo kuriyo n'okugenda omu maisho omu ihanga kandi omurimo gwebembirwe ekitongore ekya National Identification Registration Authority NIRA. You can have us. Thank you. Mukuru w'ekitongore Rosemary Kisembo niwe yayebembera abahandika mukuru w'ihanga hamwe n'omukazi we. Ekitongore kya NIRA nikigabanya Uganda okwejumbira omu kwehandikisa kugaruzaho endangamuntu zabo, ekikorwa kirikuza kubayamba kandi kikayamba n'ihanga.
omugani makuru abantu iganana n'abashatu nibo bayihandikise izobera kwihaho empapura zo kubikiriza kwetaba mu karuru k'ekibiina kya NRM aka primaries akarukuza kuterwa mu kwezi kwa mushanju. Nubanyeta Kanyesije Kenneth owabinji batwire Nubamanyanka brother Kenneth ntwire ninkora nk'omunyamakuru aha radio nkozera mu radio hamwe na TV mbwene mbene impereza abantu binji munonga konko bwirobu nzire nkanze kuhereza abantu banje ba Rwampara East Sezi Murari kandi nyisimbira ha Rwampara City Lord Mayor Captain Bernard Kamkama kandi nyisimbire mu Hinda constituency abwari Hinda South ninye mwize Jacob Kachiyagara kandi erizoba officially na picking nomination forms kuba ninyiza abamemba wa parliament omuli Igara West azina ninye Beka Kasisi wabinji muri kumanya nk'enkondami oyesimbira bwa MP Businjiro North kandi oyize kusimura marra amishoga abantu Businjiro North amazina nabanyeta mu banzi Fideli nangwa abanyarushenyi bongire hwerindi ngunjo munyo gwa rushenyi ni atwire Israel owabinji nangwa baramanyanka mucunguzi mutwire ni murahurire ngambo barabagira ngo tarabase kwesimba ntapapura tarazihe yo tayine nomination fee konkati ndi nyanda mpabamize abantu ba Rubanda East kugira ngo ekitwa twire turinzire cyayicirira banyeta Mugisa Edison Amoti ndugire mu Mwenge Central constituency mu district ya Kyenjojo ndi mwana nzarwa ya Kasambia mukyara yetekanize kwesimba antebe yomukuraso mukyara owanyamasa zaito ya Kakumiro na bwanyuma bamwe muri ba empa bahika hamwe kwiha empapura zo kwehandikisa bagambaho nitwe erizo banashemerwa abantu bamitoma omushwekerwa wanyu kandi unkwesigamana muza kongera ekisanje kindi empapura yazihayo nija kupikinga forms ezokoreka interest nguninyenda garka kwesimba kamemba wa parliament omukyala ahabwa Bushenyi district kaburisho naye bare Margaret Rwebyambu woman MP wa Mbarara district erizoba turi NRM secretariat okwakira empapura zo kwesimba okwiha empapura kuriyo nkugenda omisho mpaka 2015 ebyokwezoku amakuru agagasha kwa Abdukalim Sengendo na Jimmy Muhumza. Tugumiza mu namakuru polisi ino muchoma mushaho omanirwe nka Tumusime Heleni omushaho wa government oshanjirwe nembazi ya government omwirwaro rye erikushango muri alliance omure Kakoba Mbarara City. Heleni akwatirwe mu Kikwekweto ekyo kitongore ekiri kujunanizibwa aha mutindo gw'ebyembazo mu ihanga echa NDA bakwatanise na polisi. Polisi muri Mbarara ino muchomo mushaho Tusime Helen omushaho wa government ahirwaro rya Rubaya Health Center ya kabiro muri Banda oshanjurwe nembazi ya government omukarwaro ke akarukushango muri alliance Kakobaho muri Mbarara City. Find out what? Tell us. Things I never had in my store. So you got them from where? That's why you ask you what times I tell you. Who is emishangwe kwatine nembazi okukire embazi yitukushanga embazi ya government yitukushanga omikono y'abantu baburijo abinji abo tukugikwata nabo nabarkuba nabakora omumarwaro ga government so nibamanya icyo gukora nimwije ko umupolisi utwakwasire Kyenjojo wabire nakorera irwaro rya polisi umurike irwaro rya polisi Health Center tu umupolisi Kyenjojo assistant superintendent of police ebikora byo kutwara embazi y'amarwaro ga government n'ekikora kitari cyo buntu kandi tukijumerera munonga but of course noreba ngo mukija kikwata angeri tukora mu mirimo yetu because ogo bagikwatire nawe tukugira ngo nakirina umuntu wakusimura health center tweji ninga omwirwaro ryona konka wewe kandi omushaho aba National Drug Authority nabajira ngo mbwire butarukika mwaka bahereze kwate embazi ya government barirwa mu sente z'uru kuhingura billion mukaga omusente za Uganda. Public holiday. If you want me to work, you pay me. Of course, like Chinua Achebe said, as birds, as shooters have learned to shoot without missing,
birds have also learned to fly without perching. But the eyes are on the ball. For us, we are not resting. And out there, to whoever is doing this kind of thing, make no mistake. The eyes on the ball. We are with you, and we are working with the public. Of course, they give us this information. So, like my brother said, Comrade Abia said, of course, you can run, but you can't hide forever. When we license drug shops and pharmacies to sell drugs, they're supposed to sell drugs that don't belong to government. But you see, some of the people involved in this business have queer behaviors. They are unscrupulous. Ukurgo kwa kashatu mwaka guhiye kusihati twasire embazi erukubarwamo billion ezikurenga mukaga za Uganda. Enyinjo muri yeji ni embazi erukutangira umushwija amwena na erukutangira akakoko ka sirimu. Ubwa hati aba National Drug Authority bakwatanise n'ebitongore bibyo kwerinda bariyo mukora potoro kwetorora ihanga ryo no kurwanisa omuzego kwibembazo marwaro ga gavumenti hamwe no kujikwatijaga ahabwa TV West nde era akiza webare era akiza nkagumwe aha muringo ogwo kusiyo buhereza burungi omubantu ababurijo timu erukuruga omu office ya Minister Jim batongwizeho okore nguto ezo muri Rujumbura omu district ya Rukunjiri. Okushare nguto batancheye n'urwanya kinengo kuraba kirehe okuzaka muhogo mpaka Rugando mugombore ya Nyakajeme omu district ya Rukunjiri urwino buringwa bwa kilomita 9 n'ubucweka 2 kandi n'urukumaraho miliyoni 21. Isaac Kaharuza ori umwezi wa Minister Jim ombyo butegetsi ahegera abaturo kuri soro gutoro kore bintu byentunguka bakagira intasiyo mu makagabo. Marabye mwimyani marabye mwebitoke byanye mure muhingere marabye mwebihimba byanyu marabye mwuburo bwanyu mweno ruguto rubagasere obwe ekimemba wa parliament yagenderera eco kubakoro ruguto nibwe cyarabe cyashikira ebye byine birumu obyarugamu hati tukoreza business tukoreki tukore business turengu entunguka yazamu. Kaharuza yongera yagira ngo batura bino bujunanizo bwa okureba ngo ruguto rwabo rwakorwa je imwe bataka nimwe bakamabo muhanda ohireye sente ni member wa parliament wanyu honorable Jim mwena bararebe rogo muhanda okugorasharwe nimwe nimwe mararebe kugira ngo go muhanda gwasharwaje gwazarurengo rumuru kugeraki urumuru kwetaga bamumbatura basimbe Minister Jim ngo habo kubenguto yabe bire ryo mu mberambi mbuye no hato buyakutereza ubwa ebyemshuro byabo nibije kutambura kurungi bashaba ngo tutere minister abo kutwijuka tumuterero mu ngaro akinengo tube turi kubo mu mbera yenguto biretaka ko yirwo ruguto rwitu abakazi babuzo mu irwara bamwe barakurema barukuza kuzara ushanga bamwe bafuna ubuzibu gashakwa dano basibye bare dano basibye twaza kumuraho natugaruka agarukuraho nagakushikibwaho nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe agarukurataho Hoima City Norembo orwo mwirima ebitare birukira bwinji tubyacaka gwera ligira muno abasigazi bamazire bature bagwibe bintu umupangisa narisize nkoko bishatu 50 mu ibaraza azibaga azuguze nyama mucegerwa nkoko nagira isanga weeks 5 customer nga je sente zampa wenza mu kitabo nkoko yaziri atayimu zifunga tashobora gukora kuzimba agarukurataho gabanaga kushikibwaho nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe na nyanka ndya rufunga munyanya wachifa ana nyanka nyina kunyinji sobirwe
na iniza na gama kankani mpora wa muzanza bere wenyina kajanga kabanza ya mteko mahembe kumwisa iki kitu cyo ni ikigamba tingutitira bakaba bagiye kumwisa mahembe na program ya chumujanja bakakigamba ngomana ngakabanza ya mtoro mahembe yiha yamureta amtoro mwirwaro endwa yayanga yagireta yamurenga yagira yapo menyo nani isaba neje sanya nyigi sanu munde banyemeri ira sinyimko nkwatira nimbasa kutere kankwe mena nisaba gira sinyimko nkwatira abo kuba nimpara na nyamagara tigarumu mena nisaba abataka abakuru ba government nimbasaba nanyi ndache kufa ndakure nanyi ngayipara kwa mugizo wa gamba ngakarara aba mahembe tikwenda gisa nyina mtumanyi amazima nuko genyine nubastera amahembe turachekaba ndacheka begisa negisa nimpurenda yo neziro mutenu guntera tikuma cyo gukora mera nisaba ngabembeze ba government bavyo burwire bukubasa kustayira muturondera karantini musteka abantu batwitire twakurwa mu cyaro twahunga cyo ni ikigamba Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Tangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kura taho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wata ho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona echiro chisisirachi Rose from Nempaka Shashakaronji but I see a rose spring, a rose farm. Ejini biti dokuro bisas mukashesh nigukoma sajingo muchirochuna. Wera renko mwerere no mfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda Rose farm ensiyebero toberunji nyebiti kubyenda Benkoni yakwera utamuyo mu mudo nokora ekikire wanyompenkoni noshumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni nigenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimyode kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo ag'ebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abasho n'abishiki emyaka 21 okwisariyana n'etano okora cyayicenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konka tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje n'agacencire abatura abarukorera imirimo yabo umurembo rwa Hoima borekere okwatwaho ahabwo mwirima ubwo bari kugira ngo utekere mushece umurembo rwabo aba nabagira ngo ebitare byatirwa mu rurembo okuyamba aha mwirima ngo bikafakare tibyakikora ebitarebi bikatebwa mu ndembo zitari zimwe na zimwe hansi y'entebekanisa ya government ya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development erukumanywa nka USMID omurembo rwa Hoima
omu myanya nka Main Street, Old Toro, Right Road, Coronation Road, Rukurato Road, Bunyoro Chitara Road, Kwebiha Road hamwe n'endijo ebitare bikafa omwirima niguguru kwakira myanya ejo mu bwiro bw'ekiro. Kinguraine muno kandi kitikiri kitabanza muno yobusubuzi mu town hano kandi ligakani kiretaho nenkuzi zebiku kandi besikira mu mirima nibatera abantu kuteyimbwa. Ikintu ekyo niyo kuteza city leadership ya city iguru hamuna city engineer hamuna meya mukamu waitu kuroranti ngo amatara bagarapeyaringire batwe bayigaruyiroho itara no strike kuwaka otherwise itawuni ino mulima kwingi tati zijayaka kurinza zindi muno ifuire cyo kubanza umuyima kubaho business zikuru batekiro abantu bakutina nibatakara umuntu yakwinukire akatasa aina rundi tanu zekiro amuli mugwaya kamanya kantaye akwa lightero baita abantu bakutabera ligire saa 12 abantu bawire mu town. Ahabwe entunguka y'amajito mu cyangeki abaturani bagira nk'umurembo rwa Hoima turwakubire rumwe mwirima nko kugura mu bwa hati. Ikibuga cy'ituki amafuta ukikuba kitaina kitakuwa kekiro tujona tujya kufuna obuzi bitwera likira basoma bajya kuba bayingi looting ebe nyingi baitu 27 abasigazi nya bakwiye bintu bino tibiri bya government yonka government niwe government ninyowe wanga abantu bayingi bakodekere pango rani abantu bayingi bakodekere rotary rani ija kuyije abantu bajya gukora physical fitness abana bakije mu bagenda mu holiday umuhoride yakamba kwa training kunyenja karango training kunyenja kana we baje abakambeta agara kumara so banyisa kongera isezi. Twashikirira ofisi ya meya w'ururembo rwa Hoima kandi omuhwezi we Silvia Narumaga nagira ngo abashuma bakiba batteries z'ebitarebi ngo kandi njetengesa sente nyinjo kuzigaruraho bitara bingi tibikwaka ebindi bakabiba sanga ebindi battery bazibiremu ebindi ego bisakwa bifiye bufa baitunga Hoima City tunetekaniza eyo kubiripairinga nokuongera mu myaka gamba kujja kusanga n'enguudo ezimu ezitakafunirawo gakimu bitala tugenda kuba tuteekamu ebitaala ebyo. Ahabwe enshonga y'omwirima obushuma hamwe n'ebindi bihagaro biriyo nibyeyonjera na munonga emyanya y'ebitaala bifiire kandi omuhwezi wa meya wa Hoima City nashaba abantu kwegendesereza baba nibaraba omu myanya erimu omwirima. Ekikuru muno twerinde feyo muno kwerinda tagambo bandi halaiti mulinda hamwirima but you generally omwirima tukusemera kuba mu buvubuka bwaitu apart from security abantu nibagonza n'okola business beyond time exit abantu barana nibakora so light bekuberumu n'abantu nikibakonyera business ezindi kugenda mu maiso. Amakoraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Webare Ambrose Katoto omnishenjero ahabwashema municipality Dickson Collins Kateshumbwa aragwire abebembezi ngo hatagira owahotorentaro zedini omu district ya Shema ezabire zazingamiza abantu na munonga ombwire obwakaruru obuturiyo ntuza kuzamu. Kateshumbwa okushaba abantu butebaganisamu n'obwabire na Etorora division ya Kashozi omu Shema municipality arakubugana abantu mu ward zabo barukorisha ziri ya NRM barukugamba bikozirwe nebirukubashashe barukwenda bikorwe. Owedini yona mukitamamu kandi mukama yakwaze nawe kineshe mejo munga haro orukubaza kutugaruza mu Rwanda. Kateshumbwa aragire ba chairman b'ibyaro mu Kashozi division okora enchiko zaho naho n'abantu babo batyo bakandika byo kubashasha ebe government eshemerire gukora. Murabo mcharo cyanyu mahandike abinamizi abatine mashanyarazi naikondezi fire amashomero status yako mwene mukore cyo barikweta needs assessment mwene kuturaze zo mu kiganiro ogirot ecyaro cyanje kakorogoto ebitkozere nebi ebitago bitu nebi ngwene ona leko kunoja ngo ajiro mu parliament habura bebembezi abali ha ground aha
ebyone mukureba byakube bitaro konka bibireho ahabo kugira ngo tujya ha ground abatakutina kateshi kujya kumwesimba onyono bamfutina nje maje tugeze urwo tugakuja kwesimba nyono mfutina ubona naza kujamba ki tibucetegeze nabwa nyuma ahiriyo ripota habyamagara na munonge birukwata abakazi chebera bacara nechebera abantu busa nano mwana kuchebeza ngamutwara na mjomese nyake 3 akataro muntu okugikoreza atetera amashanyarazi atera hebukondo y'amashanyarazi kateshunga mwena tunywanirire ngo bakishura mushema wode zikozirishazi harume yakarira north hamwe na south kashozo west central hamwe na east zone ziri kushangwa muri kashozo division municipality ya Shema gasha kwa Mike atwakire Michael atwacire abashubuzi omukatara ka Rushere Central Market nebetombitira kanso abo butajira kamena no bukanso niyemwe eri kubashoroza mu omushoro burekeire aba nabagira ngo nibejunuro mbuvera wahiko mukatare ka Rushere Central Market no yakirwa bari kuteka ibyo kuryana na bemidara bitisha kutanduka buza ku kwejunara buryo umwe narebana na mugenzi we abantu bagira ngo za kamena zabo zikijura kare kandi abantu nubashesha aho bareba eki bari kutinera ngwendwara zo urofesha yunana zibatahira arashirubire aguja tine tuyire mukago akajana za kutireta tuyire mutoka yo gukora ki kujiboneza na hati twagakaga kumureba From season na season kaba umuhanda ate binabyo kubya kwebro akabe na season kai binabyo ungabyona nibiro akakumbaga town clerk yichereze nshongezi bito mushango yagwegekera abashubuzi gukora comprehensive report twanarayisinga tukareba problem ejo ubu yarwo wa side ya kuko mwatungira experience ejo ukanane nyirango mbanze nyirukangenze nkore tunge first hand ko bakaba jembe kiri yasenye ubwo natabana nababara baza ntabatirisa mu batakagwa niwo umuntu mukuru nodina akatara ko kakaba kindi kigo cya Ecosan koka Ecosan management yayo nitaga discipline nitaga imice mingi munonga kuza kugikozesa effectively konka I think a few days ago tugire somo ekinabiro cyabo because it's a very old n'ikigo kikuru kwetera hasi akataraka kinabashubuzi bari kurenga muri 200 bita binji umuriro Rushere numwe bari kutunjira cya mushana na no kugura ibyo kurya bito batineho kwejunara ekirukwera rekereza amakuru agagasha kwa Paulo turyamureba webare Paulo turyamureba twazagaruka tumureho tuyisha namakuru agande katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma ko kushomera mu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye birukukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu
Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Singura pichipichi na ruhira millennium sako. Okusingura pichipichi noetengaka konji kamwe ogori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibirukiraho tera noti mushaje noti hashatu n'itano ishaje na 8 shinana nemwe ninga noti mushaje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda ruhira millennium sako banka yanje banka yawe abantu millennium sako ekozilebyo ndi oweno yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tuguru mu mashanyarazi konka abafres kutwabashikirire batereza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukiraho tera noti 8 noti, hashatu na mukaga, hatanu na mushanju, ngaga ni 5. Eyabusha. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwane kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanje byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanje omwogogo omuchayika cheka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga
mukaga ninga noti umusanju eshatu anane itano noti eshatu 30 bakwinire n'enyamisho nyamwingi okurugo muzu embarasi gonya maya engamia n'ezindi bouncing castles swimming train na sakasabwa abana cyazire kutambira abisika n'umuziki go kucamura ekiro n'umushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba enyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa. Kuru itendekero rya Bishop Stewart University bagwerwa kagwe omukozi wabo obire nashomesa ebyobuhinji no kuchondoza Katumba James owabuzibweho arwa mukaga ayizire yashangwa ayisirwe omutumbi gwe gunagirwe omukasasura ya Kenkombe ogu ombiri gwe gwashabirwa akanisa itendekero rya BSU aha omurimbarara omukushabira omutumbi gw'omukozi wa BSU isirwe omuhwezi w'orukuru itendekero Professor John Mugisha yayireko kushashaho okufa kw'omugenzi Katumba wagambwaho nk'omuntu obire akozire cyangwa mu kutungura eby'obuhinji hamwe n'obwenge bw'omutindo. Explaining a product tinagambire Katumba ngo akore byari gukora dumubirere ngo dumuburiyo umuhereza urumuntu no mweno abanabo naguma nabo. Dr. Mjenyi nagira ngo abe yo kwerinda bine kongera kuma abantu ubwo ari kugira ngo abinazine beyongera. But what does not perish is your soul. Oye tekatechiro wata. Katumba shayi agendera bityo tureba ngo yagendera mutunga. For God, anyone living, even if you're in your mother's stomach, you're ready to go. Okubara ko mugenzi James Katumba kukabahizo bariyo rwa mukago bwatemba motoka eri kutekatekwa kube y'abashuma ababire nibamugambira okuterera abantu be okohereza sente obukikuru bushatu. Obwire obugambura kandi okumirwa kwanje bakumenya kuyongera with time natwa kwa spirit bagaga kwa yongera okushabira omugenzi kwayebemberwa Reverend Justin Basemera. Ogu aferira ha myaka 35 y'obukuru amakuraga gashakwa Ali waswa. Tugumiza muna makuru omnyishengero wa Shema House Professor Dickens Elijah Mshemeza ahireyo ambulance okwera abatura becanga echa Shema House. abatura borekero kushemererwa abo mnyishengero wabahabwa Shema House Professor Dickens Elijah Mshemeza okufayo kwera omuntu wabutosha ahabwo kubonabona okutwira hanshonga yo kubura ambulance. Ambulance ebire kintu kikuru abo kuba amarwaro gitu na mnongo itaba ryo muhad to reach areas kazarugarama kazakihara obino shango mukazi yakwa tukwenda kuzara ubuntu twatungo buremezi n'ubundi abana mbabasafura umuhanda konka mwe twashemerwa abo memba witu washema South Constituency tukire kitekateko kandi kikakirerizo. Omunyishengerere kirengo ambulance eji neza kugumana hwera neza government okureba ngo abantu tubabona Mumanya abantu bashema South bakanshaba ambulance mbwe na direct ambulance neza kuba neyamba ambulance ziryaha irushuku mbwe no buhereza bukurwa mu office yanje bukubanjiro bwa government eshayo neba kuchabira kubahereza obuherezo obu tobushemerwa munonga twetindekizo cya ambulance na munonga bakazibenda abo abutakubantu ba sacrifice ngabo kwa referral is part of management
so mbona tukwebaza munonga honorable turetera ubuherezo mushemeza ukutetera mbyuhereza nk'abakazi tumusima munonga tutina bugarukiro ayebare munonga. Mushemeza ahikirena na hishomero rya Kirunda Primary School ahahereze kurwanira ngo baryombeke. Ati Chira Primary School kiyatungire ubuhwezi donation esente zabezi yo kombeka kuriya twashanga Kirundu Primary School eri kumunonga twazireta twayombeka aha ka government. Omakuru agandi bwanyuma ya government okongeza abashomesa ba science omushara etekaraganisa ba arts ngo naboneza kubongera konke kitakabireho obwahata abashomesa mu district ya Shema bari umukedimo bari kugira ngo abeje bagende bashoma amashoma ga science gonka noshanga mushomesa oriyo noshomesa abana babandi konkiyo to kubasa kukwata mushara go kubasa kushashura umwana wawe kandi obundi oshanga yina abana bana nko mu secondary to kubasa kubahera ahabwa enshonga y'akasente kaki. So nanisha ba government yabone yongera isedi z'umushara category zone bisimikwa nezongera na mnonga primary teachers teachers aba secondary cyone kure mutwaza mpinga yinganiza so nyonko mwegesa twunkorake kureba umusa ko yataraganise sente ukemyake birehwire abantu baromba rya sente miliyoni ina graduate kandi diploma miliyoni muri mutwaro so nisaba kusaba kwanye no kugenda hari abebembezi na bakuru b'amashomero baturwane kujyana tugire ki donation. Professor Ephraim Kamuntu ajemerera bebembeza barukutwariza kuba bashomesa ati nukwe kubaraganisa okutwara okushasha kwabo mu cabinet y'ihanga. Abashomesa imwe kumwe mutakumanya umusomesa ni ngomhesi urukore bumuhesi aine nyungu umchokizo yatatire musibo ziri kumara enyungu nebandamira umchokizo. Kamuntu agarukire yagamba n'ahambera mbi y'uruguto rwa kabwo hebwonje kitagata mitoma oruhindukira amahambera aina retu ngwabaruka mukamagwaro kandi ogundwe no mujuruzi na retu mungute jaibambe amakuru agagasha kwa Michael atwakire na Shey Abdulatif. Baza kumuraho twije n'amakuru agebye mizano. Kangura school fees y'umwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees. Teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashura school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashura. Rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Otoraro ndapchindunji ezirya mulembe ziranyampora mpora naryone birakani kazapchi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pchindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pchina tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 2 nkaga 2 18 iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizeze rukugomshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazomba nezimba
kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikazeranda hamwe kusharura embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izuba lyona. Umuzeire ukayenzera omwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera omwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School pre-primary and primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 hashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina 88 00 Green Top School pre-primary and primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling play of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling play of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Wabula muntame. Bukolagana ne Harapa Travel Consultants. Kaba masanyu merere. Bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai, nawalala. Bakola kubya passports, eya tickets, hotel bookings. Bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. Balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 ne level 3. Minisita w'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana wakusoma embalirira y'omwaka guno 2025-2026 egenda okutambulira wansi w'omulamwa ogw'okusiga ensimbi mu byenfuna bya Uganda mu bujjuvu okuyita mu by'obulimi eby'ettunzi amakolero okwongera n'okugaziya empeereza ku bintu bya bulijjo enkyukakyuka mu bya digito ssaako n'okugaziya obutale n'olwekyo tosubwa okugoberera embalirira egenda okusomebwa olw'okunanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno butereevu wano ku BBS Telefina okuviira ddala ku ssaawa 7 ez'emisana osobole okumanya ebyo biteereddwako essira na butya bw'oyinza mu mbalirira y'omwaka guno 2025-2026 embalirira yaffe buvunaanyizibwa bwaffe obubaka buno bukutuusibwako Civil Society Budget Advocacy Group CSBA Ministry y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana wamu ne bannamikago abalala bangi. Manyanze Sebagala Julius era Chengera tunda spare ebintu bya ddala kunyiga star 278 ashi ne bandetera owezeze emyaka 18 ngamba yes ne bandetera details nonda ku Powerball ya no solo lokono ka message gakajja oli kubamu kuba big winner ngamba kituufu banedda ngendo kuba ku namba zaabwe bangamba mpangudde dawulira wesanyu ngamba bandayi Wamayaka message okujja ku simu gakaliko milioni 28 engamba ebyo bintu bya ddala ndi wano bulamu bwange bukyuse abali eyo nayo namba kuutira bonna abali eyo mwettanire Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win.
Hano empaka z'umupira gw'ebigyereza Ankole Cup nezo kugarukamu kuhinda izoba rya nyincakare n'omuzano gumwe hagati ya Mbarara City erikutayisa Ntungamo aha Kacheka. Abarkwebembera timu ya Mbarara City bayereka ko betegurira omuzano gwabo gwo kubanza ogw'empaka za Ankole Cup barikuritana na Ntungamo izoba rya nyincakare aha Kacheka. Aba barumwe abazana hamwe n'abandi abagikwatireho okureba ngo yabasa kwetaba mu mpaka ezi. Sambi ba Mbarara City twetegese burungi era tusubiza abawagizi bafa bagenda okusobora okujencha bateke mu nyamanyi mpira kwa sawa mwenda. Nishaba abantu batahi banje banywani banje nishaba ba business people ninga abantu abashubuzi nimbashaba na munonga ba hardware na munonga abachakara na munonga ba abo kushobora ibintu byona nimbashaba mureke business zanyu abingi mwije tagere Mbarara yitu itwe nka Mbarara City nitumanya ngu Kacheka tayinarizira akahoneraho kandi rukodeje tino kujimaintaininga no mu kikope cyankole kandi tuyenda n'icyo kikopo tukitwari. Mbarara City yo mu groupe mwe na Buhweju abasinjire empaka zo murundo gwa kabiri hamwe na Ntungamo abahiciro mu final ezo mwaka gw'2023. Omuganda gebyemuzano obiraro president wa timu ya Kitara FC Deo Kasozi arekurire obwebembezi bwa timeji bwanyuma yo kumara emyaka 3 ari kujebembera. Kashozi akegita timeji omwaka gw'2022 ajuheriro kusinga empaka za Uganda Cup. Deo Kasozi okurangira kwe ko kurugahabwa president bwa club ya Kitara akukorira ha mukoro gw'abanyamakuru okubira ha office za club eji omuroho yuma city. Kasozi owatorinwa nka president wa Kitara omwaka gw'2022 abirahiriza emyaka 3 ha club eji kandi hatanaija kusikirwa bira ryo muhwezi we Gerbert Nyeika. Kwenda kusima abantu nwenda bokuranga tusobere kuba hagira kandi twasubira kuombeka ekisaya kyaitu club ya samba semifinals twamara season 2 zona mu Uganda Premier League etimu ezeita za fora za amani Kampala za victims Villa Express na KCCA tuzisingire head to head kandi at least twasingaho buli club yona mu Uganda busayi tukateyireho zona ogwahwerire club eji okuhika habirungi bingi ebirumo kukora kurungi omu mpaka za Uganda Premier League okombeka ekishayi okusinga empaka za Uganda Cup omwaka gw'2024 hamwe n'ebindi bingi. Myaka 3 eno tukafoka aba champion bafuka bigiri ekitaka bahoga mu club tukafoka aba champion ba standing back Uganda Cup ekitaka bahoga mu camp twachikirira Uganda mu CAF Confederation ekitaka bahoga mu club. Omusadu waitu ba muvotinga nka best player omusadu asingire mu Uganda yona Dennis Omedi ekitaka bahoga mu club. Agebyemuzano ngo twatwinire kandi ngo gatsyamuerwa gacenchire agutwa tukutebekanisizo mwebazi yo guntukusima mnonga iwagumere nitwe aha TV West. Serena Nuwamanya na timu ya gacenchire inakora nayo ntubendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.
okumbireba nekwishibwaho. Prince Uganda ekitongore ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko. Program okumbireba musibireje basebona banyabo abakundeba. Yes, Tina Events ababine mega tent zo kupangisha nabwe cyo umuzeyo bazibahereze Bremba Mbaguta Street, Central Market Building, Lockup 17. Ntwenda kutwara mu gishogu ebintu kibira gume byaterera tusime aka na mugongo ati neyongera reka baza mtwara atano ati yakwa miliyoni iriyo miliyoni 2 abantu 1 million y'abantu n'abantu bingi omwanya gumwe konka surprisingly abantu bakwana bashaba bomba mbaba bature ikintu kimwe cyo kushaba they don't even think ngomuntu nabasa kubita toxic. Can you imagine abakuteka ngumba basakufa nabo bakujo motoka koka abantu akutambuza bigere abantu kugenda bashaba they don't think ngonko muntu nabatamu nabatera bomu natikiri na mind yawe nyoka ndo nimbuza abantu bomu eje atana Twitter ati abantu baza kushaba amba Twitter abinazi bombenda abantu nkabo bakora izina konka ntwenda tusime government ya Uganda ebembiro yowe mukaguta mu 7 to haburwa kole bangu tujire na ngo twashaba twargayo ombusinji wahura na naba babire mbageze ho ngo twekore the security ekane bamanya ne ebyo mahati baresire very sophisticated kugira ngo wabo ine bomu ngato kuturya hambarara ware twishaka echo mani chukumanya somebody is coming aronko mukazi bamwita Bridget ariya kapichi ahechewe kayemba hataba abantu baba monitoringa kumkomwaika ishanyu baba baro now echo tuno kusima government kajereza credit wachetegereza yes kureba ngo abantu ba abanya Uganda babasa kushemererwa ejo level ejo you just think about it mwemerire muri nko butuzi taka no manye kintu kikwita abantu omuntu kakweza kwika kaje nko muntu bomu yo muntu omwete kwita abantu bingi naye barra abamusara ndingiraho no bakufa aba konke kikwita abantu commotion hata abantu twafa nabakwani birukanga bahore kigambo twafa abambe yesu I don't know why when people nabatakushoma sande kakwe kintu cyo kufa beta yesu ijo tukatiro kutenti yagerekezo mwene wana ukani para yesu yebuza hasana no mukana soheruka muri yake ati na Christmas yesu wano yito wachi bano mweta kunagaraka ara abantu bakutwija yes tokubasa kwatentama okaziteka mu mushiga wahora dokwatoboro kabuta mwinchenzo twenda kusima security mwebare munongo nkwenko bireba iwe no bireba okumbireba yabanye kuchibwaho. Prince Uganda ekitongore ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko. Porogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa.
Red flower nekwikibwaho. Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow 100 Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly. Kozesa omubazi gwa Head Aid okwerwa kukubanza wabonoterwa omutwe. Head Aid nekora